Obusia wo dumu jetu tujagu be manie an usia mi anu abomidi wo dumu jetu tujagu na maju so se oyedeke adole nu osotole nie ene me kire wade afa garlic ho unum se garlic ekita tumi ekita power ene san kita authority obi bia wo pressure esere ho obi bia wo pressure esere ema garlic nye den empa wo ho de biara da garlic unya eno any moringa se stroke chi obi immediately pe yam garlic and moringa man no if be sram stroke ni be fi ne ho sisia e drop in pressure ne down because obi o pressure na stroke chi garlic is very very powerful into ma garlic empower ho aduane bi a wodi bi afa garlic tum uyi obi akono boning eni adwaman ahye wo ma no kodem no twotwo nkotia mesrew pe garlic ne fa gu nsom ne fa dware oni akwalati na otware ne se okasa kasa mesro no apɛ garlic no apɛ nkuto na ode yasra no anadwo odum je tutuagu be mani ai sunsum sore de number 1 don't go there no baka waya